Üçü günün kündü ekranı көрәтчүләр, бүгүн кинолетопись Якутия берибит. Россияга театр сайдытын сөз бөһөн сылыгарананар. Бүгүн биһиги студия бытыгар ылжыттатан ырдыбыт. Сахабыз сирин бир сүрүн театра Платон Алексеевич Оюнскай атынан академический театр директора Петр Тимофеевич Макаровы. Үтө күннен Петр Тимофеевич. Үтө күннен. Сахабыт театра быйылгы сылга сүз сүрбе сыллах өбүлөйүн билетирдетибит, онна бу бүтүн Россияга театральный деятельлер сүз бөгөн сыллах терәһиннере үрдүк тамга тахсарын Российская Федерация бәтин анал жаһалгарылынан турар. Онан биһиги театр бут Саха театрын историятын сәгәтен ахакка. Быйыл жа биһиги Илдар Хаммат Арсений Сергеевич Николаев указ баттата театр треллебите сүз сүрбе гыладен. Биягаты улахан события үйрү хастагыл театр архивка хуруктарына келби поллакпында билигинде биги бу официально жиңнак документтен дебит хакататы сүз сүрбе саадемит. Билген салаячы кихияха бу исторический документтары Норвакка биллерен бу бүтүн дойдуга инники көнгө хелжер бутолусу тө. Эн бейен аз бүтүн өттүтүгер театр арты хетинди. Кайдак бу директор болаңын билигин бүтүн академический театр салая жагыны бу кайдак эте. Бир каракай кестереңе этекмин багарабын. Хакыбсыр бастагы профессиональный режиссер Спидден сөз Григорьев темар. Кені мен хаяным тайым болар, әбәметтінен улу ки болла мәле бастығы профессиональный режиссер, атылланын турабы ки 35 сыл күрдік театр халайын кәлбек ки, ол оңырымен өйдейбін кірар тапына бияға кәден олырыр болатшы, жағыз мақман баттақта оғыныр, көксін сылас оғыққаннер аннаман олырыр болатшы, онда тәкәлін сасайы кустан, бұлтан, алтан баратшы. Бейгі театр бұтығыр осынан тоқтен үші байуғас бар. Преемственность стен учил это. Сетими халгачила. Денолата биге мен биге битерен калбе пидингенна Антопаш Николаев бейнорунар тыспыт бигеттен агабык керете ки ол этерте бигенне биттен театры тутуктар жөнөр эбар кеткен. Меген ол гастрольный бригадирден ананыдыр. Кастагыл ол котуннан согуруннан ча хакарын бардын керидим жакка хөп тоқпар котулусырын бардын. Онтон ол бригадирден келен барамын Кеймедер бидде. Бөкемен еген профсоюз председателен урум дейді. 15 жыл профсоюз председателен үләбідім. Онтан жан топаш бидден ғаранылан баран әйтер болады. Бұл үлілен қапсан кәлді бет, сеттен қоттың бұйыл көнгеттенен зам болан. Олтаттын сол биятчы директорынан өші чөйдік көріққын, білеққын, қоқыне жүді білеққын адынан мегім олық батырып, қанна барыбынан, оныттын көрін істен білен өрінен ең болла етады. Мен еген директорын орабын, қаятар дағаны бұл театр директоры ден, артисты жібік кені директор болуқтақ ден, кен ондық туықтақ, сығылдағыды. Онда сабырыса биддеме түккөмір спектакль таққыбытын кәнінәме әппеті, бұл мағары бөйтір структура театры үйерітер ден, Руслан Игоревич Тарковскайы ән режиссеры түн көрер дейбді. Олен кеннер, еті 10 сыл, 15 сыл өсенеттен, кәлбепідің әніне, 4-5 сыл үләпідің әніне кеннер көрінер, етіндік солға әрдеттен біле, оғырықта ойда жан боланыр әрдеттен білемден келем абыттыр. Артист бұғытынан қаннық спектакльлерге қаннық ролдары толар бүккіні? Мен бастықы үлем бағалы мақалыш фоминен еттірілі әбідім. Еті сүрдәқ меқаттың жол бар дейінігін, Bağlı maqalış artistleri ölüyen sömülürdü. Onun artığını ırttığı arayırdı. Ona bağlı maqalış men saskı kenge erdelir miytereyi bebidi. Onu da bilegen bu kenge tıgın darqanğa herge padap turup tıgın darqanı göreme çallayı rolunu oynayın. Çallayı da bir bar soq kursun qodot Череид улавлади. Вот он Андрей Саш Борисов туробут көмір спектакль говорит, кесен он того он бәм бидо дилапын. Вот он табакендеге антопаш монета олын. Оролын бербите эргилем каян спектакльге мен главный герой он онна бу билим бурулуйлар рахтага аян ден Сергей Падав үшөй бай спектакль туробута ол спектакльга махара оролун ойнап. Артист болорун болду мен директор бинден олорун кабакка менеле hem bir оролларбын бирок паппын ойнабын бартыгар. Аны тура биги бары билебет сахабыз сиригер усуран кенелер уллулар. Бу кенелерге эң эгидеме артист быгытынан ойнап
буккын билебинде. Каканны гороллар ооньотун эте онна жабы кинелер ухуллуулара спектакльтан туогуртулагы кайдак эте. Да басты улахан кине колнуут Биба Андрей Савич кине тиреди. Жыңыс ханы ягынан ден. Би улахан мандык проектка ханды уллабатар жана тибит. Андрей Савич би усанаңа чыбыт. Кинага бу республикага энен кине камсаны ити кинеттен сагалымда жака мен улаганлык сыспатым бул. Ол кенттен кине бата сайдан кирен бар бида мигин булана бу 2 улаган кинега тыгын даркан угулубут. Бу жерде улахан үшөме проект Никита Жуков кола улаганны мактанабын. Никита Жуков эме ыңыран баран тыгын даркан устар болубут. Но оолун марканы ойнойт. Бу сакабы сирин айылгата көстүүдө таңаспыт саппыт аттар бут септер сабергеллere Моссовка да кытталдыргар бәгат билагат бу ыхты сиргосту буттыр Моссовка да ол бәдерин багаларынан тиеннер әйтә очараттылар таңас кәтәкәделәр сайыннары буга ката угылы буттыр. Онан бу кинен өңгө беге сакабы сирин тоқ бар коту улуттан калан да бу туймада кочута кытта барда ол эдергеде кинен өңгө ол өсчүчүдүк көстөн чечеран тупсам көстөр. Никитадан профессионал болла же касты киносту ки бу кине сүрдө алган тахамга таарбыт. Биги сахабыт театрын түрттәби жонноттон бир дестере Алампа Сафронов болар. Бу кине атынан өссө биги театр битигер тоголы ытыллары. Мен бастан директор болам баран теме кет окуйдур булады. Мен тугу килдирек мен сөйү бака жадыр эди. Мен тугу урукпун сөйүден. Ким атын аты депун сөйү, мен тугу халыкпун сөйүден. Бодунун Руслан билегенте бе главный режиссер Руслан Турковский ден иккен. Онта бе ким атын аты деп тапты, ким атын өрөзлүк тапты ден. Токуйдапыт Алампа ата атамакаллар бит. 1935 жылдагы кене хагалабыта жеби патта ата кага театры 1936 жылдагы кайда. Оттан Алампа 35 ылысан жа директорунан үлдер бастык директорунан. Документтен, хамнастынан, труппа теринен шүбебесілақтан Алампа директорынан анар болады. Оны Алампа ата тоғы хоғы ден бит, театр ұстыманна қаматлы ғытты бит, Алампа ата хоғы бит. Оны Алампа дете, үйіз тәш бітегер заллаға те бит, ол зал бітін, бартын, көтірен, сағалыңғатын бітерді ирмоннан баран бит, Алампа бюстін, Алампа тылларын, кейді қабілен, бұйылымен ор бұппыт, әйбі тыллара, оны кене портрета тұрар. Мотолын Алампа халда ден билин көрөтчү билер болду. Ол керелемет Руслан Жантогойдур болду. Тоо беги бир залынын үллек тагып деген. Бир улганы тоо беги кыра заллары үллеп эпедеген. Моноспектакльдери да, моноспектакль, кыра агаяк сүз киһилек, спектакльдери бу студенттер көрсүйлери, поэтический киһәдерин орор зал бут суабыт. Тоо барта улган залга болукта ден. Токойго төмөт, үйә түрдү сәспитер лабораторный зал денер. Бу лабораторный зал бу плана бейместелер, манна араны эти көрсүйлөрүң оробут, моноспектакльдерин оробут 200 килек, эме камерный сцена курдук, онна кайбар төр сцена турур концеп, онна Алампа залыгар, онна улган залга. Вот ол үлене хагаламыт, бидде өйдөпүт, бир кие акпыт, онна 6 спектакль көстүбүт. Деген сака театрыгар төһө артист манык камнастанан онна эби келен үлели хиджери. 6 артист үлели хиджер. Ол 6 артист үс залнын араксын үлләдәктерине үшөй багайтын үле оны табары артист оролунан булды. Орол. Артист оролдак булгана артист күдүгәннәр артист бар була, көрөччү бар була, көрөччү бар театр бар. Олен бе үс зал бутын мандык bir toğurdu öyle tebet. Günüz üstten laboratuvarında Alampa ondan aldıra bulgan zalga diye kurdu. Aspı sılga diyakka bu ikitigençe süsürbe bir sılga kolabıra bu saka tiyatra, karın, kampa, kıtılım ölüyenetten Volgaga dilen bu gastrol hağlanmıtaydı. Bu gastrol kaydağa tek kanna hırcıbık kıtı, onunla enlik için üstü toğ bulanlar bağları. İtinde olayda bastığı sılbı soruk putten bir направление, da bir kayıskana rıyı olar. Bu eti söylevada hiddireger, hakikaten 2 yıl putten onu bege söp tüvestibit Çuvaşiyaga Nasional Teatrlar Festivallerger. Onca Nasional Teatr gelen bege spektakl beden tüm Türkiye'ye katılır buttura. Üst toq putten bu Kazan'ga bolbut. Olonqa prezentasiya ediger. Улахан саңа театрдар бегеме хака театры клапыны келен кыттынылды бут. Олонқа театрын, үңкү театры, онна хака театры.
Еще бадыган келлебит, хамы үйрүбіттен, бейге ұтық жомбуды, еті фестиваль түмігінен жюрилар Москваттан үс улаған критик келбетеді. Олар жюрилар кәлем бағарандар Николаева Изабелла Васильевна лучшая женская роль второго плана ден. Номинацияны көйді. Ярам бағалайып, білдер, көстер, түз бас кейіп болады. Мужская роль второго плана ден ұлла. Вот он на хамыды көйіп лучший спектакль фестиваля был. Бутулай оға. Цылбын орпын хетістебет, барта антон әтәңе үйәдір бір көмелерінен тоқтағаны үші бәдік хыджан айынан келдебет. Бұл мен бейеқа хақатырыр история болыр болады. Бастығы история бұл направление харытты бүттен. Петр Тимофеевич, де бұл Саха театра сүз сүрбе сыллақ өрілер үбілейін көрсі, чағылқай үлелергет енекетін өссі сайда тұрдынлар, Саха сірін көрәтчілері, театры сөбіләтчілер, бейгі Сахабыт сірін театрын қаз бірде тұроротын ес сүрәқтен өрі көтіғілден көрін, кәлін сылжын ғалжыттан, әйгі көрді өткен алетіпіс берені, анығы фирге көрсі қадері. Көрсі қадері.